IFM News. Health Facts. Idol John, go ahead. Kinumpirmaran ni Dr. Rodrigo Catcatan Jr., si City Health Officer, iti siya tilawag kurkurang ibakuna kontra iti rabies iti lugar. Kinanana da iti kinawan ti supply, isudso po na nga ito na palabas alawas. Ket nangiya sa kadan ti panakagatang imasan pay at timbang pet. Imbatag na libre pay laing, dagiti da dumapakuna nga ipapaaya sa opisina kasi anti-pneumonia, anti-flu, and anti-hepa, yung kadagiti vulnerable sector at tiya pakaititadan dagito'y bakuna. E dinto nga damit at ti umno supply no may panggipat tiyag agas kaya nakabayatan na, pasingkid na nga 150 na i-record. Biktima ti human rabies iti syudad ngayon no kadagiti dingwen ket adalat dagiti positibo idatato when at 2025. Manarimanmet paylaeng ti panakayurnos ti datos ng monotex sakto pinang dagiti na i-record nga epostado iti nadakamat a virus. Ang payment nga nuagas kompleto tayo payment lang ano pa mga hospitals. Dati makuna ti anti-rabies iti talaga nga nagpura ngayon kada sa past few weeks and ongoing that they can purchase for delivery anytime tanong sa supplier i-ayusin nilang tayo purchase order na kanako. Ano yung mga no, antan yung mga vaccine saka mo no dahil na ito diti weeks well in flu vaccine sa United and anti-hypo vaccine United recently. Diyan yung mga vaccine ang pati may tawag na available. No human rabies sa awang payment i-record dagito yung hospital sa hospital sa katuta. Nung dog animal rabies, aso ko mga natatay na examine, dalang tama na nag-positive. Panagsalita ni Dr. Rodrigo Catcatan Jr., si City Health Officer, iti siyudad ti Lawag. Okay. So, kahit nangasawen, Idol Joan, agkurkurang ti supply. Iti dakamatin ni Doktor. Ayun nga sinot mang Ted kadakwada no kat supplies, Idol Joan? Aga po yung city government or DOH? Dati privado nga supplier, Idol Bernard, no, dati awan iti DOH. Oo. Iso dati previous na lawas na, at dati agpabakuna, ngayon nagpabakuna dati ruwari so kagatangin dan no Idol Bernard, si reklamo pa iti residente pagarupan dado libre ngem adamit gayam ti bayad na letrason na Idol Bernard nga agbaybayad ita at di adati anat obrang aro the Committee on Health iti city government nang narunay iti konseho dapat may kana iti nananay nga importansya deto and may kan ti budget ni ti Office of the Mayor no kas pagarigan. So that nag-repurchase market din at the repurchasen. Okay. So but temporarily awanti available na iso nga gumatgatang da outside the City Health Office. Kita no awan available nga anti-rabies vaccine iti City Health mabalinda mapan iti provincial hospital. When adamit iti recommendation no kuha ti City Health ay yun. Adapay lang ti adaptakel nga ospital sa iti adapay lang ti supply na ngem no as pagarigan adan ti supply nga maawat ti City Health Office katagos naman nga agbakuna no kuha ti libre Idol man. Yun digiti animal bite center ti hospitals tayo dito. It's either MMMH or Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Anyway, sapay la kumata saan nga umado iti biktima iti rabies. Apay ada active tata dito Ilawag City, Idol Joan. Ay dito jadi na sa Lungsod Bernard. Awang ko na naman. Pagmayatan na awanen digiti. Panag-spike na kasi nakadigiti previous years. So po na ti awareness ti tao nga min Idol Bernard ket adda nga aktibudan or magasgatan laeng di masiknan
Sigudon da, di mapanagpabakuna, Idol Bernard. Di da ngamin nga maamak at naamak da ka di jay tricycle driver nga na karamutan ti pusa. Malagi po mo di jay nga na kinabigatan na tuno bigatak to na tagpabakuna. Ne, kinabigatan na kat napamuti sa bali abiyag. So nga delikado, Idol Joanne. Owan, Idol Bernard. Okay, any more? Medyo pa lang si Damagi City Health Office, City Ciudad Dilawag, Gadwai 99.5 Bas Dilawag, Idol John 15 Tatak.